simply ka mai angusila o le ngai le palemia ai mai se o le malanga mua le o sa o le palemia i ngai ngusila pe ang fa mai sa o fo ka ko kai ba so ngenge ele o sauia la u maria ko ai kulo palemia sa vo so ye kaula ia i no va fa malo o se me ka kau il makanga longa le ale ministry o le foreign affairs onga longo mai ia musila e ko ia foi la male mal fonga nga mal CEO le parmia wala ngo ia kaunga siaki o wa si da fia la voi o le parmia fai se me penga masangi ka ko wala nga usually la vo me fa penge e kaunga copy le de CEO le al parmia ia malo ia sili ia akong masui parmia kaunga i mei ta amata mai le mata upu e faa waila le tūlanga na ta pisa mai ai. I le ofisa o le vai fafo, MFAT, Foreign Affairs. Ma le faa ululunga, ma le matangaru, ma le ofisa lea le vai fafo, i lalo le ofisa le palemia. I na ua faa ilo mai se tustusinga mai sa moa i le talamua. Le latou faa ta malai, e whaailoa mai i a New Zealand i tūlanga whaavao malo o lea ua tō aitau nuu lea fionga di panemia i ele tusa lava pe na sau i ngase po o lea lava te tau o le lato matafa yoi ma le tiu te tau ave o le so tanga mai o le ala leo na makangaruenga o le MFAT ai pe ka i le se meanga whaia hei atau ok le lope whaafewhea waranga o ki karikongu le lipoki a le talamua Malanga ngali poki mai le afunge le observer. Pe kau whailong fesili ia lako kuskusinga. Ai walango wa ngai mo ka konginga kuskusinga le atalamua o ngau kelo inga atalamua ke le ngawhaili lako background research. I makau whapenge ai le whaise la kuskusinga. O le mea ki whakoi. Wa laka konga whamela observer. O whangange o mkanga luenga lea ngai bai singal parimia. ele kaunga fongo mra parmia ya ka kopisa ya la ile ale la wa mangeku kusinga le talamua e fa ya fa kamala ke le o CEO le a mese longo ba ingol parmia i malanga ri fa fenga misi ya le fonga il protocol langa nga simply ka umayangusila o le ngel parmia a mese o malanga mua le o sa o palmi inge ngusil pe ang fa sa o foto ka ko kai ba so ngenge ele o sauia la u maria ko ai kulo palmi sa vo so ye kaula ia i no va fa malo o se me ka kau il makanga longa le ale ministry o foreign affairs onga longo mai ia ngusila e ko ia foi lá mal fonga nga mal CEO le parmia wala ngo ia kaunga siaki o wa si da fia la voi o le parmia fai se me pega masangi ka ko wala nga usually la vo me fa penge e kaunga copy le CEO le parmia ia malo ia sili ia akong masui parmia kaunga i mei o ia la ia sui parmia mal ka pengeka ola ka pisi kai minga a la ua anga nga luenga le o le umka le mai fa kamala ke o ke le loa foi la wa o le me ka nga fai fo umka nga luenga le kai minga nga coffee ai fa ko ngal palmia wa ka nga fa se la ko press release a se la ko kusi ia ko umar commonwealth United Nation e ka wi o le wa sul palmia sa mo wa ko ke le lope por ka ke ronge pesa o palmia sa mo nge chakami aqui o cupo mais se me ai lele wa ele ka ke ka fakalia foi le sei malanga le palmia sa ku e kaunga nga longo ku ia nga follow up la ele ko ga kusi le pa pe la malanga le palmia ai okay popole o fa ka malal mo ka ga renga i se me fa ka va me ka fai ia longo nga fa ka karim fa pe ai longa palmia ai longa o palmia le
o te lole a taua mana tu mana sa yai tolo wa tala no foi male ava ma tala no male alofa ona ele na male laina I fa pe mai ai o ma po la se tulang o ma tau tolo tom faye e langa tu ata tu tala no le a tau ele ngana fa alo male va tangata ona tatou fa nga ina la I o le tala le tusi le tala mua o fa tamala failed. They failed to notify. Ai aka ko ave sa or sa vadi nga ia fa I loa maurulu maka folau. Ke ele kadia ingat parmia. Ubmong nga. Ola fa kamala. Fasiri le lo mafofo le tawa. E mafai o nga e kango e justify mai fia se furu kausanga o e faya nga ruenga lea marko ofisa ai e fai mai wa fa kamala wa lape. Sao nga ngwa ali no can opu mongi ya ma opu sao ia te au e le tau lia nei tu ainga excuses fa peni waleva maleva ai ya se paloka piko silinga kele ia upu makala le ia tau o paloka lenkengi e mo ir paloka yonga kua e mongi ya ele yengi ka mongi e sao ai atato wo I opuna la lafo de la aule male to male le tritonu wina le HRPP ma o to ye to tele le fa mai mo kaimi I lunga I kulo I ko finga ngai a le abu failo mai ya le failo mai to te le tritonu wina e o a ira kaimi ngai longo winga ko ke le kadia inga wo sweet palmia la dalana pano foi atu aka ko wo ile ava kuri male ava faka mara kau pungi o fa makalanga ia me pin tato fa ngai na na upu o fa ta mala foi ai aka ko wo au ili ma va ili fesili e ma fainga e kango e fa maungia mai so fa kamala mai fias fur ko sanga e fa nga ruenga wo fa fia nga sausi nga ma ya kula epa wo fa fia nga sausi nga ma ya fia me ko kiki mai pa inga ako o mai nga yaingi me fa penga nga fa kamala ai o le ulu I malanga mai ale pale mia I ngi usila wera pesa we si mai pesa we a or ko kiu kela ia ke wa ia lava fa maunianga ma fa momonga ngai fa ma vai sei ta kwaru nga ku sao lava nga wa makua nga wenga wala nga a fa la u fa kamala o nga it's a genuine mistake then opinge fa mauia wala var ko ku o ma ku pasir polo ngisi laiki o lo ile malau lo la to soifua to tua matala mamanga kua me ke mi uma la nga o makanga fo le wo mai wo karo sanga kai o malo il parmia onga ele lo la ko le ngi parmia ngo ro kala makalonga mai karo sanga fi le parmia ka ko vese ko makako mal mangako mo faile ngaro mo mo le ngaro mo mo le ka fai ale ka ko lo ngi sol ol mo ka fa kamala la mo mulinga le mkanga ngo le mo ka pisia ya pisia le malo lo ring malanga le al kapenge kai fa mo fai pule be umala ele mfaya langa kusinga kaimi e fa ka wo ngali sa wo le malanga mo pa mi lo singa mai ele fa pela mai ya usila e asile mai pe let them know olengi na tonu ole melna ole me kungwa nga le kuri fa ai lo let them know, let them be aware now o kua paka kua ngei le atua e makua ku ua inga e Samoa New Zealand even mama lor ka upulenga pe a kupu se mea i pale mia kulowa mana tua mai le la au kana ngoa I kulanga fo ile securities manga kua leanga o leanga whaanga ngaki mai kuloura ka o kongo le a ao o le tapu vai e whaanga ngaki mai a or kaimira ngā leile I mawas ka koa kupe fo ile le pasia se le pakeki so e justifiable leanga ile ka o fia le ola mara soifua o ngaka se I passing I pakeki mangia a o le winga le alenga whaiaku o lai ai emergency e mawhainga whai mea ia e teilo le I taua la utala le ute whai atuai o le vaainga le ngo vaai mara whaangongo
e o le la fa so to ya dai loi te wa ese faitau ese taimi uma ye tati ala tuai o le farma mo tanga se sunga pandemia ele ai ma se pui ngar malong si lo ya le ai mangile o leo sa moa yo to fa fonga mai le mele le ma ke ka waku fa fe kai ya lo ai ma fanga o pandemia le anga o kamaki ia e la ko wa le nga ruenga ese mai leo extra le protection ai mo sira fia le ai mangi le ai se law enforcement ang Zealand mana tu me foi le to na no fa tu mele o le fa ko aka ko mai fa for pa loka nga kele ai ma for langa ma kau fa maka yoi kele le kau fa maka kele for langa le anga nga la fo ilunga social media anga ire fionga le li mia e o ai kau fa maka u leola ai ma se pui nga ngi usila o faia yes e mo ia ai ma faia nga o ia nga o leo just to card ma fai faro check pe anga I loa kai mi pe anga si la fia ngi usila ai ngofo le ia pe se kanga o mea and I look at mentioning lo ngona nga o ele ke pule le infect e ngofo le e au ngoa ma sau kere si just to let New Zealand know just to let you guys know that our Prime Minister is in your country for medical treatment. Awanga. Fala ko ai ko fo ya culpare mia ele loa e musila le sangue. Como no le ama ko le fo musila fa pe we. Aka ko palmia ya la senso le ama ya sa ka ko palmia. Kuwa ye fu palmia musila mar fa ngamalo. Karukan mo fa kamala o ele. Enga ko mo. La overture fa te inga le fa fonga le lai moli mau le mai sia matou no o matai viki fefo I o I siaro le atau fa fonga le mai siaro le tala le la fam tala ina ua mau tala ia ameri le skekelea o le la afe atul pale mia o Samoa ele I aware ele I prepare ia afoa ma afoa le tasi ma lotu to tasi ngale plake ma le fionga ya afamasanga atole afoa ma le nu o matai fa pe uma ya leota tamaya leota marato uma ma CEO ya Pauli o te loa lau te le I aware o le maualunga le o le kilo o le malo a Amerika when a name Prime Minister or office Prime Minister is mentioned kusa sa o le lato wa ma fau nga o ai fai se hor foi le o fa metala tor mena tupu tau sanga nang kengi o ma fau mar fa to fala inga ai fo ia asiaro si ma to pitonu isiaro mar ma to maftanga la ye okay ngar firo ia le hor le farsa e fa kasa e pula le farsa sa fa nga ia na they were just letting the state no I ka o ku state wo ye fa fo me state o le Prime Minister me le afek te sina fiela le mena fai na send le FBI ia na send sa o ai le vainga le Homeland Security leo send FBI e o scope le hor le la fai le e o e tanga I masiaki pe ongo fe kawilang o le la afio ko parmia o le mawarunga nga o le taking nga ku wa fo ya ku puse me pe kanga kavale inga ka ko kai o e ku ua inga they have a lot to answer o melang kup nga o FBI siaki uma meia e feio le ma vai ka ko ai ku so o farisa ku so o hol potonga ta to wa ye o ka ko masangi e sa nga lemu ai ko ka mai al fedo o ku feio o mai ko fai il komiki e mo mau mala vai nga le siero ato agree fa tasi la tala le nga ko ke mo winga ko yo mai file la ko le briefing file vai nga le you need a aviation of wanga a well secure ma vai ka ko ye ai le o se menga mai le mfet ole loko ole plan ale ai ngor fast ai onga u mention le ngo ole palemi ole official le sa ole palemi si ilo kamanga mar standard ale su mai le au le mali to ole palemi o sa mo ya kaku
e ui o le saulanga si inga ngase kasi ai tau te lo fo yo le o le sunga la ule mali to he's a humble man nga ke le mo mia ai ele ngofo ngo ai le kako official le o le MFAT o ko ngaruenga le fai o position e sa mo nga fa lo mo benefits o la fa o ko mo se fa kai ngali asia fa o ko ki o sa o palmingi mo liwo o e fai malo usila ko kere fai o ma san mo involve ya usila tenga o menga le ka kulkulia o nga wa mo kwa ba maula lo kere mo ka ngalo nga le e si mai mo le ngai pa mi mo kai mi mo kai mo ele po a ma a inga ma ka ko me e ka ko po fa la take over e usila langa ele o ngo pura pa mi o sa mo ole ana tulanga na ta te nofo e monia wa umi ya vayaso ona ole maute va ai mamato tilu matua fully ole no no ta inga le ya fully recovered le aola sa faile ta tonga ia mafai ona fo isa mo sa vadi lo ngon manga onga parmia ele manga erwaku umi fo inko sa fai sengo foa po le ase tulanga ai mafai ona so soli lo na vai tu lo ta tolu ngana wa so uma olonga manga onga nga a ole la waitua ilo na mota siana ona yo nalo waka ko vai ga ko ye le ai lava ngofo le se ilonga o melo te vai ye le ata o se ilonga mi ngoi mai ye lo ele vai nga yo le wo mai ye malako fa to amana o le e apply protocols apply rules e o ngofo i meu private hotels me fa penga o menga o e fai job description e fai ka pege ka ko kere fai o le protocol al ka pege ka ese protocol ka ga ya o le tasila na vai e la u mai sa mo ma fai lo mai they have failed ya o ngafi o nge ele pe o nei le fail ya ile ngele skofia o nei I think o nei ya fail ma dola ele ka fia ele ma se ai el tulo wa ele tatile o fato tara no fa sausidi po le la fai lo ele fionga parmia ele ai ma se ka finga o ia i va enga na te silafia e te tau mono mea mo whainga malo. Manga kua mai. A e loa o lea ka kaunga rua miti masikangaka a e whaalongo o le ua si maiak. E ke whakarikari a se i koe foi mai whako Al tau si sila o tau meo paralangi to lo e whao ngā o lan tau mawhauwhau. Si le fia e laksen. So le ka fio lai o le ingei ali le ka ngaka make levo. O la o paanga kōngua le ingei. Ai le ma faingo ngofo ngoa koe foi il pare mia i Samoa. E au ngoa malo walu ma te feilo. Ya le ala lo malena lo mai la feilo inga. Ai matua i nofo le official MFAT. E au ngoa ai onga ua tau leo mai e a. Ari akau ai onga ua leo mai e whakoro. Mai le piko e musila se me mga mia kako. Anga i fo se mkanga luenga kusi mai fa more mga mia nga i leo fo nga fai basi asi le aso mo le aso fa pe ko angusilo kele le sa mo nge fai nga go mai serve me o le matu fa la le se kusi alo ia mai ko mkanga luenga ma le na tonua e o le mafuanga fo ile na fai ile nei matanga le nei officer ta o le vai fafo Foreign Affairs anga fai sesi Bolivanga nga wako kairo foile ya mele ye tulo wa fafeta ya ona otangata o tau o nga solo ma fetu le atu e fie feilo ai le fionga le palmia so le o ka ngaka e mama loto alo lofa tangata mama loto ele ai maskanga ka foile le la ku fa pe ka ula ku fa ku fa le le a fai fo ye telo e I've seen HRPP people going to visit him. Yeah. Fafkai kelea. Mongia. E yei tangata na tapua i le HRPP le utei loa le. Le na maua talala ua nawasi. Fafkai. Se o le loko ngā kau ke whaiai mea. A o maa le pāloka ua le manguia lau vaenga wha upu whai.
ele ai se mea la sisi ai fua i lunga maroku inga masanga whaia i fea. A whaia o si la fia o ku ele tua le loto le lei. Ka ko woia. Ka ko woiasi. Ku se lingi le limor pale mia. Ioi. A umangi vaenga ma mori se fa manguyanga ave ye se fa manguyanga o a vaenga ku ele ku lo loko le lei. E asi ai de kan tamao le tunu. Oranga. Mai. Ya or ko inga mela le fa mo ku ya oko. Ya ai fa inga ngari o le sa u kalali ko ke ngofo. Ai o so mai le ko e o so mai ko ango so ai fa mai e o so mai foi le fa mai saka nga awangi fa ingi filo inga sedi. Se matua fa fia pule tele na tu inga